ҳамшира харҷи мотами бобо аз они ту. Сабр аз ману тараддуди ғафғо аз они ту. аз рӯи ҳавлӣ то ба лаби бом аз они ман. аз пушти бом то ба сурайё аз они ту. салом бинандаи азиз, ин шеъри ҳаҷвии мушфиқӣ дар мавзӯи тақсими мерос ва нобаробарии зану мард ҳанӯз дар асри 16 иншо шудааст. аммо то ҷое воқеияти зиндагии имрӯзаро дар баъзе оилаҳо ҳам бозгӯ мекунад. мега ки духта ҳаққи мерос надора, мега дар кадом қонун гуфтагия, мега ҳамура биёр мара нишон бите, мега ма ҳиссатуна биброрум бута, мега ҳама ҳаққи писара, мега ай бачаҳай, мега خانوم به این دختر اجازت می‌دهد که اون هم میراثگزار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد. با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگوییم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی‌عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی‌های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران را با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زن میگوییم که با فرزندان به جای زیست مانده میگویند سالهاست تلاش دارند برادران خود را باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند. مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه همه خلق پرون نکردن دیگه مرا طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس. пайкармо саъдиева лаҳзаи ронда шудан аз хонаи падариашро тасвир кард. баҳс бар сари тақсими хонаи падар соли 2021 ба фоидаи додараш анҷом ёфту бо амри додгоҳ занро аз хона берун карданд. ҳоло пайкармоҳ бо 4 духтару келин ва 8 набирааш дар амбори бозори Фархор зиндагӣ дорад. аввале ки ин давора сар кард, ман сар кардам ки ман онҷо зиндагӣ мекунам, ман меросхӯрам. ягон гапи мара аҳамият надоданд. хона 3 ҷуда хона сохтадам, ҳамаша гирифтан канданд, фардоданд. на мерос мамонда, на ай хона, на ай замин. баҳси ин зан барои ҳаққи худ бо бародараш беш аз 15 сол боз идома дорад. ба иддаои вай чанд сол пеш дар пай як сӯзиши шифоҳӣ хонаро аз бародараш харид, вале дертар бародар даъво карду дубора манзилро гирифт. пайкармо мегӯяд хост аз рӯи қонун ҳаққи худро талаб кунад то оилаи калонаш соҳиби сарпаноҳ шавад, аммо қазия ба фоидаи ӯ ҳал шуданӣ нест. ҳоди як сотих 25,000 сум. имара 10,000 сум чӣ кардан ки мо 10,000 сум дар ҳазорум ягон чӣ намешавад, то ҳатто як печка гирифта намешавад. ӯ дар як оилаи серфарзанд бузург шудааст. 6 бародару хоҳар дорад. мегӯяд баъди марги падар бо роҳи барои ӯ номаълум бародараш хона ва ҳама ҳиссаи меросро аз ҷумла ҳаққи духтаронро ҳам аз худ кард. моро ягон меросро тари ҷаҷоя накардан, напирсидан, чӣ хеле кардан, аммо чӣ корсозие карда, аммо бародарам кардагиай ман нафаҳмидам. мега 6 ҳисса гирифта, яъни 7 нафаре мо якча ба назар нагирифтан. 6 ҳисса мега ки ман 5 ҳиссаша гирифтам, як ҳиссаи ба нӯи ман. абосулло саъдиев бародари ин зан қаблан дар як суҳбати кӯтоҳ бо радиозодӣ қарори додгоҳро дуруст дониста буд. инсоф тақсими нобаробари мерос байни бародару хоҳарон дар бархе аз хонаводаҳо сабаби ҷанҷол ва канда шудани робитаҳои хешутаборӣ ва ба ҳам душман шудани фарзандон гаштааст. нурзодашам як ҳафта дидаш ишам отказ кард. баҳси додгоҳии Гулдаста Расулова ҳам бо бародараш баъди марги падар аз соли 2018 шурӯъ шуд. зан иддао дорад ки бародараш худро вориси падар дониста намехоҳад хонаҳои меросиро бо хоҳарони бесарпаноҳаш баробар тақсим кунад. баъди гузаштани падарам додари хурдӣ Расулов Зоир полни мероса чӣ када мега духта ҳуқуқи мерос надора. моина 5 сол шид ки дар квартира қати хоҳарам ҳармон зани танҳо шавҳаромо гузаштагӣ мо нами чӣ кадистем, мора ҳиссомона намета. ба гуфтаи Гулдаста дар ҳоле ки аз падар 4 хона ба фарзандон мерос мондааст, ӯ ва як хоҳараш бесарпаноҳ монда дар хонаҳои иҷора зиндагӣ доранд. дар шаҳри Кӯлоб 2 хона дорем, як 4 хонаҳаи
сексия дорем. Аммо хона ура падарам мара дода буд, не ки ба номи худаш буд. мо амра чӣ карда хай падарам ай фишорбаландӣ дар 4 рӯз гузаштанаи дунё мо амра чӣ карда натонистем. Аммо хонара мара дода буд, ҳозир аммо хонара қилфша шикаста даромадай, ҳозир аммо хонара раҳм намета. Хонае ки ҳавлӣ дорем дар шаҳри Кӯлоб, у хонарани ам хеле ина ду хонаи дигар дар шаҳри Душанбе дорем. Якташ дар Шевченко, яктаи дигаш дар чи 82 микрорайонда як хона уҷадани рафтем уҷадани чишнодагия иҷоранишин. падари Гулдаста корманди собиқадори вазорати корҳои дохилӣ буд. дар зиндагӣ мероси худро қонунӣ ва хаттӣ васият накардааст. ба гуфтаи Гулдаста ин андешаи додараш ки духтар ҳаққи баробар дар гирифтани меросро надорад қазияро печида кардааст. зоир Расулов бародари Гулдаста гуфт тибқи қарори содиркардаи додгоҳ амал мекунад ва даъвои хоҳаронашро беасос медонад. додгоҳ ба ин баҳс моҳи пеш нуқта гузошт. як манбаи ошно бо қазия аз додгоҳ гуфт мероси ин хонавода бо пул ҳисоб шуда ва он баробар миёни онҳо тақсим шудааст. духтарони ин хонавода маблағи муайян кардаро қабул надоранд ва мегӯянд он кофӣ нест. ҳамунҷа моро илтимос кардан ки биё созиш кинем, 5 сол шида мо розӣ шидем, нами қадар гуфтем, нами қадар ҳиссаи моро бате, мо розӣ, неки розӣ намешавад. занони ин хонавода мегӯянд шикояту даъво барои гирифтани ҳаққи баробар аз мероси падарро идома медиҳанд. мисли ин мусоҳиби мо ҳазорҳо зан дар Тоҷикистон бо ақидаи ин ки духтар моли мардум аст ё бо сабабҳои дигар аз мероси волидайни худ бенасиб мемонанд. дар додгоҳҳои кишвар чунин баҳсҳо зиёданд. қонунҳои Тоҷикистон дар масъалаи тақсими мерос ба фарзандони як хонавода новобаста ба ҷинси онҳо ҳаққи баробар додааст. аммо тибқи одат дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон баъди шавҳар кардани духтар хонаи падару модар ба писарон маъмулан писари хурдӣ мемонад ва меросбари аслӣ ҳам онҳо дониста мешаванд. духтарон ҳам аксаран ба моли волидон умед намебанданд то замоне ки талоқ мегиранд ё бесарпаноҳ мемонанду роҳе ба ҷуз бозгашт ба хонаи падар намебинанд. инҷо ҳам баҳсу ҷанҷолҳо шурӯъ мешаванд. матлуба бобоҷонова ҳуқуқшиноси кумитаи кор бо занон ҳар рӯз ба даҳҳо зан дар мавзӯъҳои гуногун роҳнамоӣ мекунад. яке аз мавзӯъҳое ки занон дар миён мегузоранд тақсими мерос аст. аз ӯ шарҳи қонунии ин масъаларо пурсидем. тибқи кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон мерос ин гузариши ҳуқуқи амволии меросгузор ба ворисонаш. ворисон мешаванд мувофиқи ҳамин кодекси мазкур ворисони навбати аввал мешаванд, навбати дуюм, навбати сеюм. ворисони навбати аввал ин ҳамсар, фарзандон, волидон ба ҳисоб мераванд. пас аз мерос мешавад ҳам ба тариқи васиятнома, ҳам ба тариқи қонун. яъне ки меросгузор агар дар давоми зинда буданаш амволи худро васият намояд ба яке аз фарзандҳои худ, масалан ба як писараш ё духтараш ё ки ҳамсараш ё ба шахси бегона, баъди фавти меросгузор амволи вай тибқи васиятнома танҳо ба ашхоси муайян, яъне ашхосе ки дар васиятнома дарҷ гардидааст гузашта мегузарад. тибқи қонун бошад баъди фавти меросгузор амволи меросӣ масалан аз манзили истиқоматӣ агар гӯем ба ворисони навбати аввал мегузарад. яъне чуноне ки қайд кардем ворисони навбати аввал ин фарзандон, ҳамсар, волидон ба шумор мераванд. фарзандон масалан агар манзили истиқоматӣ ба ворисони навбати аввал ба ҳиссаҳои баробар тақсим карда мешавад. қонун ҳуқуқи духтар, ҳуқуқи писар ҳамаро баробар дар гирифтани мерос муайян мекунад. яъне духтарам ҳақ дорад мисли писар ҳиссаи муайянеро аз амволи меросӣ падару модар соҳиб гардад. масалан ворисон аз 5-6 нафар иборатанд, духтар, писар. манзили истиқоматӣ яктааст. дар амал, дар таҷриба вақте ки онҳо ба нотариуси давлатӣ муроҷиат мекунанд, нотариуси давлатӣ меросро ба ҳиссаҳои баробар бояд байни 5 нафар
موافق قانون تقسیم کنند. لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیلی ما دختر ما شوهر کرده برآمده رفتیم یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه. وضع در عمل چطور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟ من در تجربه کاری حالت‌های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چندی اگر زندگی وی برار نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدان، در این حالت میتونم برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کرده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها هم میشود که به ما مراجعت میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتاریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث، دلپرانه میگه که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وی میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت در آورده شده اداره نتاریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حلنامه خود مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند. در سامانه‌های دادگاه‌های تاجیکستان اعلان بررسی بحث‌های تقسیم میراث هم زیاد دیده می‌شود. چرا میان برادران و خواهران این بحث‌ها حل نمی‌شوند و تا به دادگاه می‌رسند؟ بیشتر پسرها فکر می‌کنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است و باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست. از نگاه قانون همه فرزندها، هم دختر هم پسر، همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهری که مثلا برای آسایش همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزنددار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای مثلا منزل استقامتی تامین کردن. برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما با والدان چی مشورت می‌دهید؟ برای ما با پدر و مادر توصیه می‌کنیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت درآیند، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد، مثلا یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد. اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند یا که بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتاریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتاریالی. برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشان با برادران در دادگاه‌ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمی‌یابد. چرا چنین است؟ مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از کی حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوقهای خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعت کند برای برقرار کردن حقوق و منفعت‌های خود. مثلا اینجا حالت‌های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرانند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعت میکند. در این حالت سود میتواند اونجا در اساس مثلا دلیل‌ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت‌ها را میشود. یا که مثلا اگر منزل بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده میشود، همین طول میکشد تا از اکسپرتیز مولشناسی میآید، همین میتواند که همون بحث اون را دوامدار وی کند. تقسیم میراث در بسیار حالت‌ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا میشود. این بحث‌ها زمانی به دادگاه میروند که در این دایره حل نمیشوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعت میکنند. طور روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد. اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منسوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود.
فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد 8 مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد اگر یک پسر حق 2 دختر را میگیرد. یعنی 2 دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند. سبب برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داده می شود که مسئولیت خراجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دست تنها ماند آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم‌های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ‌های شماییم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.